Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina ya karim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina bi ijtima'ina fi hadzal majlis fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa rabbina biqada'ika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata was salamata wal barakah wal ma'murah alaina wa ala hadzal ma'hadi wa ahlihi khassah wa ala jami'i ma'ahidil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-alimin ar-rasikhin wa min ibadika al-amilin al-mukhlisin wa min ibadika as-sadiqin al-musaddiqin wa min ibadika al-hadin al-muhtadin. Allahumma ya muyassira kulli amrin asir yassir lana umurana wa la tu'assir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassira kulli amrin asir yassir lana umurana wa la tu'assir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassira kulli amrin asir yassir lana umurana wa la tu'assir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair wa mautana rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa ayatik wa jawarika wa amanik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di hasadin wa zi ba'in wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ashdalina anfusana wa aba'ana wa ummahatina wa usulahum wa furu'ahum wa aghlana min azwajina wa auladina wa jami'a qarabatina khususan man ijtamana hahuna bisababihima wa talawna ma talawna li ajlihima wa anta alamu bi ismihima wa bihalihima wa bi quburihima bitawabi ma qara'nahu min kaza wa kaza min suratil ikhlas wa min al-mu'awwazatin wa ummil kitab. Allahumma balligh sawaba ma qara'na ilayhima waj'al nuran muniran baina yadayhima waj'alhu hajjan lahuma minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim lahuma nuzulahuma wa wasi' lahuma madkhalahuma wa adkhilhuma al-jannah wa 'idhhuma min azabil qabri wa fitnatihi
ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا بهما في هذه الدنيا فاجمعنا بهما في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا وانطلق به لساننا وقوي به عزمنا وفهمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذكرنا عند نسينا وعلمنا مما جهلنا ولا تنسنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات وهمنا فأكرمنا بنورك فهومنا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله